Namakuru yahagurukije isi yose, namakuru ibitangazamakuru byose biri kwandika, yaba ibicapa ndetse n'ibivuga amakuru, byose biri kwandika ku ntambara ikomeje gushyamiranya ibihugu bitatu, igihugu cya Amerika ndetse na Israeli byafatanyemo bikataka igihugu cya Irani. Ni nyuma yuko Amerika itanze igihe kuri Irani ngo yitekerezeho nirangiza isinye amasezerano yo guhagarika gukora intwaro kirimbuzi, aho Irani ishinjwa gukora intwaro kirimbuzi ibifashijwemo na bimwe mu bihugu bikomeye cyane kuri iyi si, harimo Uburusiya, Ubushinwa ndetse na Korea y'Amajyaruguru. Amerika yishyiza hamwe na Israeli bibasha kwataka iki gihugu cya Irani ku bisasu byinshi, ku bisasu birenga 3,000, haba igihugu cya Amerika byarashe kuri iki gihugu cya Irani, bityo Amerika ikabasha guhitana abayobozi bakomeye cyane bo muri iki gihugu cya Irani. Ubu ngubu Amerika biravugwa ko nayo ikomeje kwatakwa ku buryo buteye ubwoba. Irani yashyize imbaraga mu bitero bikomeye cyane, kandi abantu bazi Irani bazi ko ari igihugu cyari gisanzwe cyitonze, igihugu kitari giheruka gushotora, igihugu kitari giherutse gushotora ibindi bihugu, haba muri kara gace ko mu Burasirazuba bwo hagati batuyemo ndetse n'ahandi ahariho hose ku isi. Byari bizwi ko Irani idaheruka kuvuga, ariko ubu barasa nkaho bayishotoye, barasa nkaho bayikoze mu jisho, yahagurukije intwaro zayo zose. Ndetse Irani abayizi neza no kunambara zagiye zibanza bazi ko Irani ari igihugu cyihambira cyane, kandi ari igihugu kivuga ibintu kikabishyira mu bikorwa. Ubu rero Irani yatangaje ko intambara igiye kuyirwana inkundura, kandi igiye kuyishyiraho umutima wayo wose. Ni nyuma yuko itangaje ko ikomeje kurasa indege zimwe na zimwe Amerika yarahagurukije ngo zize zirase muri Irani. Irani yatangaje ndetse yanigambye ko imaje kuzimara, imaje kuzishyira hasi, hasigaye mbarwa. Ariko nanone naga ari indege z'Abanyamerika gusa iri guhanura, dore ko iri no kurasa muri Israeli imijyi imwe n'imwe itandukanye, haba mu murwa mukuru Tel Aviv, habaho umuyobozi mukuru wa Israeli atuye, naho biravuga ko Irani yabashije kuba yaharasa sawa ngo honyine, ahubwo no mu mujyi ukomeye cyane hariya i Dubai muri Qatar, ibihugu byinshi bitandukanye za Iraq. Abantu bose bazi ko ari ibihugu bikomeye kandi byifashije kandi byifite. Irani ntago iri gutinya koherezayo ibisasu kugira ngo bibashe kuharimbana, nyuma yuko Irani irashe ikoresheje indege zitagira abapiloti, ikabasha kwangiriza ikibuga cy'indege cya gisivili ndetse n'imwe muri hoteli ikomeye cyane hariya mu gihugu cya Qatar yahise ifunga ikibuga cyayo cy'indege. Ubu nta ndege zemerewe, zaba iza gisivili zemerewe kugenda mu kirere cya hariya i Qatar. Ariko kandi ibihugu byose byatangiye kuvuga ko Irani atari uko baba yiteze, baba bazi ko Irani bari buyiraseho nk'uko byabaye hariya muri Iraq. Amerika ikagenda ikarasa ndetse cyase uko byabaye hariya muri cyase uko byabaye hariya muri Venezuela. Amerika ikagenda igakurayo umuperezida yari ikeneye, kuko yashakaga kumushyira mu rukiko rwa hariya muri Amerika. N'ahandi hose byari bizi ko uko biri bugende, yari izi ko iri bugende igafata abayobozi bakuru ba Irani cyase ikabarasaho, ndetse ikarasa no ku birindiro bikuru byaho Irani bivuga ko yakoreraga intwaro za kirimbuzi ndetse na bombe atomique. Ariko si uko byagenze, ahubwo byaje guhindura injyana uko Amerika yari ibyiteze, bihindura injyana. Ubu ntago ariko biri kugenda, ahubwo Irani biravuga ko imbaraga yashoye zitigeze zibaho na mbere, itigeze izishora na mbere. Ni nyuma yuko abaperezida mu bihugu bitandukanye ndetse n'abandi bayobozi mu nzego zitandukanye, yaba imitwe y'abibumbye ndetse n'abandi baturuka hirya no hino, bavugaga ko Irani icitse intege ndetse bayiciye umugongo ku ikubitiro, bakiyicira umuyobozi wayo mukuru, umuyobozi w'ikirenga
ndetse n'abandi bayobozi batandukanye bakuru mu bisirikare mu gisirikare cya Irani. Ahubwo biravuga ko Irani aribwo bayiteye imbaraga zikomeye cyane, aribwo bayishishikarije kurwana ifite ikirwanira. Bityo rero abantu bose bakomeje kuvuga ko ari intambara y'isi ya gatatu iri gututumba, ni nyuma yuko benshi haba Amerika ikomeje kwataka, haba Amerika ndetse na Israel bikomeje kwataka Irani, ariko kandi bamwe ntibari gutinya kuvuga ko ari otani yatatse, bamwe ntibari gutinya kuvuga ko ari otani yatatse Irani, na Irani nayo ntiri gutinya kuvuga ko iri kurwana na otani. Ni nyuma yuko babonye ko ibihugu byinshi ndetse Irani ikomeje kurasa mu bihugu byinshi biri muri otani. Biravuga ko yarashe mu Bufaransa ndetse ikarasa n'Ubwongereza. Ahangaha ita wibaza ngo igihugu cya Irani gifite imbaraga zingana iki, igihugu gitinyuka kurasa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ibyo bidahagije ikarasa muri Israeli, ibyo bidahagije ikarasa mu Bufaransa, nkaho ibyo bidahagije ku ikubitiro igahitirasa mu Bwongereza. Si ibyo bihugu byonyine iba yarashemo, ahubwo hari n'ibindi bihugu ku ikubitiro igitangira gutera ibitero, igitangira kurasa roketi ndetse na missile, yatangiriye ku bihugu by'umwihariko biri hariya mu burasirazuba bwo hagati, kandi ikaba ikomeje kugaba ibitero byinshi cyane, aho bivuga ko buri munota iri kohereza ibisasu byinshi cyane, nta gahenge na gato iri kwigira itanga kuri Israel. Ariko kandi nanone Israel ndetse na Amerika nabyo ntibituje, bikomeje kwataka, bikomeje gutera ibitwaro byinshi cyane hariya, bikomeje kurashisha missile nyinshi cyane hariya muri Irani. Ariko kandi ni nako abaturage bahariya muri Irani bakomeje gucikamo ibice, bakomeje kwigaragambya. Sasa hano icyo ufite kwibaza ni ese kubera iki bari kwigaragambya? Hari abari kwigaragambya kubera umuyobozi wabo yapfuye, ariko kandi hari n'abari kwigaragambya, ariko kandi hari n'abari kurira barizwa nuko umuyobozi wabo mukuru w'ikirenga yapfuye. Ibi ngibi bikaza kukujyana ku byabaye muri Libya, aho umuyobozi Gaddafi nawe ari uko byamugendekeye. Abaturage bamwe bagatangira kwigaragambya bavuga ko umuyobozi wabo apfuye, ariko kandi nanone abandi bakishimira ko umuyobozi wabo apfuye. Sasa ibi ngibi biraza gucura iki? Ese benshi ko bari kwibaza ko iri ryaba ari iherezo rya Irani, ku buryo nayo igiye gusubira inyuma cyane, nkuko tujya twumva ziriya za Libya ndetse na za Iraq. Ariko kandi abandi bakavuga ko Irani ataraga k'imvugo rimwe, ahubwo ubuhangaje bwa Amerika bushobora kuba bugiye gushyirwaho akadomo, bushobora kuba bugiye kugera ku iherezo. Nawe uruhare n'urwawe, ufite gutekereza uko ubyumva ukabyandika muri comment. Igitekerezo cyawe ni ingenzi cyane, ariko kandi nimba utarakora subscribe ndetse na like na share, ugomba kuba wabikoze kugira ngo ujye ubasha kumva amakuru agezweho nkuko natwe aba yatugezeho kandi ku gihe.